Impact Health Link ta ay Momoka Salam na mayambu taram na okchari ngasi Health Link ta khana jagadori ba topic asi BLS haibadi Basic Life Support hairiba hiramasigi matang dani hiramasigi matang da akupa warol khara thambina ba aikoi gi studio da lengsinduna laibiri ba expert asina Anaesthesiologist Dr. Linthoingambi Laishram ni Dr. Ahan bamakta taram na okchari Dr. Ahan bamakta da ngasi akoina lokachari ba topic asi haibadi BLS Basic Life Support haibase karino masi kamai to bono habto khangsa hoki Basic life support is any critical care team natraga critical care support ta yam important hoina akoina first line ni hana khanba kanoni basic life support have a self every term masamak English simple da di yam na kano explanatory oi bene se sin har ga di khogi yam critically injured oi ba natraga na ba patient seizing se have tare ko anyway it may be lambi do ram bi yum do ram bi office to bi ko hospital da natabada habedi moida injury natraga naba khango hoba wan tharakpa lek tharakpa heart attack torpa siu matam sina chingba leidana sida moibu ke haini expert team lactringai natraga khoin hospital hobo yodringai marakta moigi life se habedi kannana ba khoina tawgi base sigine ba basic life support habse akhoigi sigi je khoigi India gumba khoi kitang developing nation dadi yamna ke haitare emphasis thamdaba kanone ba habedi part of healthcare haitare ko aduga western countries US Europe tagadi even layman bhawba kari bhawba school da bhawba kanoina takpi ba kanone ba basic life support haise ko BLS na ko khoi gi da sigisi khoi gi ka haitare simangna medical care personnel mangna haini moi khakna haigadabni haiba leite ba kaino haida BLS haibase akoina mi bu hek imang da ta duna leire natraga sidore tawdore hare some attack ama tawre khogi MI guma tawse lemon gi tam da ina haijabani ko mi bi simple ba ka wahida siguma taw matam sida khogi ka haitare khudakta yo ba haibase hospital gi akhangwa mi ma lerga su khoina ambulance sala su pungham changni ko wari wa phanam thuraga su adai hospital mi obdam tam chani adu su huziki BLS haibse within witness to erga di khoina uhobo erga di 3 minutes initiate to gadaba kaino neba haibadi kaino neba procedure ne haitare ko sigi mukhada laise aduna sigi se effective erga di patient je even sigi to level patient je within 3 minutes khoina khogi mi hong gi manung da hogi targa di pungkha dang osu kan mangame be sigi se mi se phaniam serious osu ai gi on kano dani ko ai gi thesis topic aina chahi ohum zu tamjarak pa kano oi bene se patient chamri yankhai am ta ina kano thesis tokjare be sigi se code blue na ai gi aina research storing and PG storing and haitare ko adu si effective oi be sigi se hazana leida ziki ka haitare sigi se akoi moi mi gi lamda di akoi gi mapangi su dung happy haizage ko ado khoirom do pusalake khoi yam wale haizabani ko sigi se di kitang awareness tawna ba tawjabane ba ko akoi gi mi gi di train station airways ke airport adagi mall yam leibam phamse sida even defibrillator and akoi gi amal machine amal leba ko akoi gi even achawa setup natraga di macha da bawba thambangam de khom kano rom da di ko aduga sis na kamai to gi heart se khoi haidi pura irregular oi ba manada ba natraga heart pura in lekhi matam da khoi gi si machine sina khoi gi kano tawraga khoi gi electric shock impulse ama piraga khoi heart se activate hon mangam ba kaino ne ba ko BLS su tambi moi si season na ba moi tambi ba mi sing se loina ma ko akhoi gi di khoi gi health system ba everywhere what level se habidi machine ji kaino ba khang da ba 80-90% helam gane ba sig se adon hosi ki basic life support is any amna emphasize tawjaning ba to mi kaino haida yum da kanom da su sire nare khodak ta imang da tura taraga sigre habido habidi kainta helpless oina leide sokpudi at least kitang hog bi gi bai se ai gi yum da thopya mi gi yum da thopya anywhere hadi market am da thopasu yai ko adu du si kan bi bai se khoi gi habidi yamna kai haitare yamna adukan da kanaba kaino ne hoziki basic life support haise ko adasida khoina main oina kaino tawrise akoina hum oina emphasize tore ina medical terms su khara dum use tawjara ni ko sig exactly akoi gi kaino maki term su leite ba ko akoi gi hanadi ABC na leirame hozikti kari akoi American Heart Association kano gi matungina di ano di CAB na lai circulation airway breathing hana circulation is na kaino haida akoi gi body de maru organ hum leba brain ne heart ne lungs ne si sing sida cell halise sida oxygen puraga moje nutrient habedi ka haidare
moida energy piba haitare moi function to hon bangam ba haitare sigi se sida yauri ba keno se circulation se is koi gi blood loss kumba yam lai re natra heart na lepe adu edi pump to bangam moi doini dana ade mathanda lep ki basu pump to bangam dre organs se pi bangam dre natraga I am thok ba hada dana to ga I wat pi ngam dre ada siu matam se si circulation handa ba ko we ba ko ada da koi gi BLS is na koi na tor ko matam da circulation se am 100% mak natra su khara khatang or ga su attempt tor to ne bas ko ada gi mu sor khang le pa se airway gum obstruction ne bi suppose angang amana foreign body gum ba koi nam yo salen khallo arum ba po am yo salen khallo hanoi ba su ya sida block tor lai gre adu di oxygen chang bangam dre habidi masu airski maram mo oidana ko si moram bi asina airway aduna coin circulation ne airway ne breathing habidi mi do sor holi bran haba akoi airway su sangne yare aduga isu chana ba leire adu sor mo hondra ga amuk sum ngam de dana aduna ahums ne ba koina sida main oina yeng si ko adaida sida koina kari CAB haisi main la akoi gi chain of survival da moi sing se yamna kano oiba important oiba da kano da la eba akoi gi early assessment haiba ma leba haibdi mi se dak yeng ba o ma se wan hre ni adu to hre ni ada to re thu na khangbi ba ko si yamna haibdi hek thu na koina piri ghei kano sta kana bo oi doine ba khoi survival gi kano sing te hospital dum any patient su mangai hospital thu na pu ba dum kan ma ngam mi thu na mi na kai ngam draga su si di dum normal oin mayam na khangna ba wani dana ko aduna mi na wan hre lek thagre kanom to re ha su thu na khangho ba early assessment ko adagi mu daka lerga so khoi cardiopulmonary resuscitation and CPR haba ma lei ko akoi na sai na ha lerga haizer case da ko CC ma haba ma oire CC leire ko CPR pi ba adagi defibrillation ana akoi early defibrillation hai nga sai ga in haiba machine ma haiba defibrillator haise akoi gi asom da di akoi gi kano ki type to eba use and throw gi type to eba haiba di chauna machine oin thang bai ma hutta cho pham da di si thamaga dak thambir ga patient tak napsal ga machine jina dum pizza shock se automated external defibrillator na mogi kano gi type ta haibadi akoina tawdra ka su yare adu di phat machines no masana na rhythm ze moina recognize tawjar ga moina pizza ba adu ga su lei ba ko adu ga hospital setup oi ba phasana leira ga di adu pibi na ba mi adum leira ni ko si thu na tawbi ba si akoi gi within akoina cardiac arrest haiba ma kai gumba heart akoi gi simple attack ta akoi haira ga na heart attack and heart arrest na hainari si ko si gi na maram oi tara ga di akoi gi defibrillator haise sina within 5 to 7 minutes sigi se si sat to hora ga di thuna to hora ga di mi se thuna kan mangam me ba ko aduna matam se is very it's very important especially heart kano se cardiac arrest se koi heart arrest se haise ko cardiac arrest da di matam se atai di stroke to we to ta we matam kitang pi ne ba no da do heart kano se di massive hora ga di yam pi ga isana withstand habedi kai tare apikpa kano gi degree gi hadi fulli bu tong to yam chaw da boy ga di ngam me ba khar phun ka su a chaw boy ga di yam thuna to hobi ba bus nam ngam me ba ko aduna sigi early defibrillation aga early ACLS haiba male sina ga isna basic life support haibani na cd le me na man zu loina tam ngam haibani adagi adui matang da early ACLS na advanced cardiac life support cd amuk le men natraga kano medical medical natraga de mu yara ro sina mu early haidi mayam na le men na tawjaris na sum revive to no ba hauza bani dana ado huziki advance size de mu hidak mu tharak to ne ba IV line hapa ani hidak hapa ani makhan to na si thu nek to ge mu kano to we ba kan bangam me ba aduna BLS ko na thu na to bi hora ba aduga huziki ACLS haise advanced cardiac life support haise CG mu to bi ra ba adu di patients kan ki chance is very high yam early haise ade mu the early ACLS haise advanced to na laksaraga zu BLS to biram dragadi mi du heart already stop or magadi kan mado mu amadu nam tor pudu waidana adu si marax da mi is ne yoktrine either when hospital da bubi bani khangde bubi biji ma mang khangde na tra kana nom na mafam da scene of arrest haibra mafam da purak pani khangde mafam da lakpi bani khangde ani ji mamangs da to hobase sine basic life support haise sine aina emphasize to sani this is very important kan haida imang da kan maya ba mi to haibadi kal hoba haise thawai mi kan bani da amarom da diko aduna si important oi reba ko adaida BLS haise atopa kano ma da khoi gi seng haira ga de khoi gi
dummy-gumma ama thamagasu practice tawgadabane volunteers yarga ko ngasi gi kitang tien manina ngasi na haiphet aina dum kano tokzaraga noma free oiba numi amada akhoi gi dummy-gumma tawraga adu doina mayam gi su hena kano oina practical oina ba yan tana mu tawse ba ko ada sigis da han bada huziki kano haise basic life support haise kano ni akhoi gi sin safety hai suppose mi se mi mu kanam lek thare ture tare kanom tokre any habidi mathandagi natural cause oi bi kem torom da natraga cause of injury lombe suppose mai chak pam da gi mi wan tharaga lek thare habsu hai natra accident amadagi kano tore habsu dolan dai tara kano tore habsu leidna ko akhoi isana hana yenga se BLS habsu ai BLS se yore ko kamaina main kano se sin safety haiba sin safety habidi aisu patient zu ani maksi safe oi gada baneba patient or ngasai victim se ko na kano to oi se habiti mai chak pu da so aina kaningi ne na mai marak to biya de na ado ising drowning patient habidi ka hetare irak na raga lei ba mi do adu di aina honaru biya de na aduna mazi aisu so oi da ba safe oi gada ba patient zu safe oi gada ma pham du da hana purak tare si hamba da sin safety ko ko sin safety lore nang safe oi re yengani adagi nang mi se hamda yengaga kaune ba mingdo ai akhoi da ha ga di tamu ha zo ichi ro ibungo ro ama magi chahi tanaba ma le na ko aduma kaurani adi kaura matung sida akhoi na hana kauraga yengane ba sida khumak padu ne yam phari se habidi the patient is safe sida oi ba se yam kanna thina sokomak ti oi ga lamoi ba ayam bana 90% sina hambe assessment ne ba yan tari ba ma to ko adada ya daga di pai ga mu hang ne ba ko akhoi gi se ngasai do ta da mama khura bor so mo bor so ina bor so ma tore ba sida khum sida yeng ne ba sida khumak tragati akoi ba da mi se leibra na traga mating pang han hai ne ba kaim hodri ngai da ko sat oina tong hai ho bu do phone to ro ta ko ambulance pu ko has ko hospital bu ko na aga su ama ko ro adu atop da hana ta uzikti mobile le ne sa adum thui da na ko adu mai na du ma hai do khani adu hai do khra matung da han ba khoina kai yeng da ge the patient se akhoi gi carotid pulse hai ko sa han gi ngak se simarak sa nam tak pa yeng ni ba adu da mi hun phajana chong ama ba then patient se kano ne ba ko habidi at least magi ngasai circulation part to akhoi gi do perfusion do magi bp ke se yamba handa da na lady ba ko aduna khoi sang le aduna gyan ta da tar ga su at least magi organs ni perfusion oiri ba ko adai sore hon bra habidi chest rise hai khoi no ko adu nena tan holaga di nana habidi assessment do som tar ga su kitang degree do kitang kano to wi handai habido khoi na khangi da na ko adu smile le rani adai di kai guma patient ze kano di tawraba adagi magi tongana algorithm am le rani ko sigi kano di source patient se hondre ba honda bida kano di mi hundi leiba aduga suleng leng re haga de khoina kaim lei tre haga de oi ngasai gi kano do pai sung le traga di mouth to mouth try to be ba so somon hondre hena khalaga di khoina haina dre haga zu breathing da khoi gi manak ta mi le ga di ambu back kaina khoi gi lei khoina adu tawni adu lei ta sung le ta mo phong gi wadi ni ko sigi se adu de ngasai gi khoi gi pi ba se kano gi khoi gi na ton se pinch to ha pe ma kitang thangalaga khoi gi ngasai gi kano hai tare akhoi na haina draga maya da kam se kano khoi gi rumal gum kai gum no dum thambye ba marak ta ko adu tawraga na ton se pinch to ha pe thangalaga khoi gi 10 to 12 breaths per minute hai ba ko ha pe yenga 2 minutes kum ma yenga dumaina kano tawraga yenga ne ba ko adudi habidi adumaina dum to buduna dum khra maintain to ne ba khoi gi help lak tri bhau di ko aduna tana khoi gi somda le ma ka khoi gi mi hunji yawn dre ne mi adu da ne ba singba kano arrest oi ba hai se mi hunji yaw da ba kano to adu dai di akhoi na masai gi CPR hai se cardiopulmonary resuscitation hai se sine most important kano se step se khoi gi chest compression na akhoi gi sternum na khoi gi breastbone lai da na khoi gi si maton sida ki kitang inchi amagumba hai ga laga ko akhoi gi khuning na smaina kano to hai ko smaina khuning khut ani je smaina lona re da na khoi gi khunam se si khwai da gi hard oi ba ma pa ne ba ko sina smaina nammaga khut si interlock smain to ga thamme da na adu ga smaina yanglen lom de smaina pida ba hai tar se smaina matik smaina na ta ba sila gi bithar ga smaina hard and fast hai akhoi gi centimeter manga gumba hai adu ga undra matung da
haigat piga daw neba smai tang indra tham bya deba smai na haigala smai tawre dana aduga compression se piba akoi gi cc kano haiba akoi gi 1 minute ta khoi gi 100 to 120 times haiba yam draba da cc aduna si tawni aduga marak sta ko mi ama tang leiba ani tang leiba haina tawe aduga ama tang gi da kano na khoi gi rescue bread ana khoi gi mi lakta ga khoi ambu bag ana ma marks amna hapsalaga khoi oxygen piba artificial piba ma leiba ko extra oina e to ba ma adu ergana every khoi gi kano 30s to 2 na kuntra nama matungda piba kuntra pi adum almaina tawe ko mi ani suragana kano toraga khoi gi 15 to 2 na every 15 gi matungda piba admaina le adu kitang da kano yaudra di nunga warani haibedi kano natraga di ko adu aina khoi nga sai gi Manipur do yaudra kitang understand to one adu emphasize to ninga dinga sai gi chest compression do adu di to biba phasana ko minute amada duga angang dana mo centimeter mari dang om kano to hai indo hai kitang force kano to kano di to ko aduna adu si to birani adu si gi se yamna khoi mi mana asengba CPRP matam da minute ani dagi hena ngamdeba haibedi kai tare 5 cycles cyber ko si se yamna chuk thei ba si se aduna alternate tonaraga si to bane ba tawdre leitre ha ba ithandana ngam ma to budu lakthri ba aduna kitang akhoi gi kamai to ge ngasai gi heart se khoi gi stun tawraga thabak to bangam jini dana mana smaina pudhara ka pam to ine artificial oina matak ta namma ga tawri do ana ngasai gi e supply to bangam dana organ atai myam aina haibedo important oi organ kai di e chak pangam da be ngamhanna bane haibedo aduna nam phuda mathana to bangam da do khoina to haline ba si pressure se pi daga ada yi ngasai gi defibrillator hai se adu le ga yam phare aduna ka hapaga kaino to base kya tare adu to ga ngasai gi heart che khoina artificial oina tawri ni dana husigisna shock se pi daga heart se amu operable oina ba amu thabak to yana ba mu to duine ba sigisna ko adu ba si hanjan cycle se ya kaino to dri bhau to ne ba akhoi do khulai kano leiba hidak leiba sunate ama leiba nate sikhatana ne ba ko BLS hai se adu kari gumba advanced setting haibadi hospital manak hospital gumba do eraga di IV kai haptana mayam lakani adu di ACLS kora ne ba ko aduna akhoi gi bu sigi chest compression hai se si am thina important oi ba kaino ne ba step ne ba kano da khoina phanam hospital mina la asu bunga hai matung da loi kan lak pu du di habidi kitang to ba khatane ba magi chance si first 10 minutes first 3 minutes hai most important si manung sa ho raba adum chance am wange ba ko aduga 10 minutes baudi dum yai ba si matung da to bus koina marga sum hona zabai wane ba ko aduna patient ne am fight to bangam magi kano to bai wane yam bana survive to gande ba aduna sai golden hour of cardiac arrest is 10 minutes ne ba quite fast ke 10 quite fast aduna ke haitare important is saying ai wari zum haizara ke ko marksigi importance aina na hawai kano da leire me da army da mati am leire ngai haitare ko army medical corps da yawri ngai da boxer mogi unit ki boxing inter unit boxing competition to was da ko gi heavyweight final ki chawre masa sing do moyani je boxing final ne na thin ba amas na knockout to ga thin bas da hekta bas da mayam sin sa le yang kan da ma je palsu yaudre mi hun yaudre amas yaudre pura seng na ga di kudak ta si ba do adu du ne ba da akoi junior ma re mo ma akoi gi medical officer ma kan oina chat pa maga nursing assistant sum mating pa mating ni sin ma ga babai ni se sat pa aduga kano to la eba haibati moisna kano sa ambulance support ko manung sa CPR se pi ga mouth breathing se pi ba babai ni se sina la kan sta akoi gi jing gi side kitang hill area so in 20 minutes sam change europe pada europe ko maraks da ne ko 15 minutes the patient revive to eba hinge ba la ko matam da pura pham ga wa sai nam support ka to kumdar eba haibati just 22 she must be around 22 23 habidi kunithoi kulum do yam khutani habidi adugum du yaudra gadi moi jo si doine ba habidi pamoi dana amarom da yam yang kenoni dana ko na hani dana adumasi no mayam na langna re adum ICU da leiraga amana am langna no ga dum no nga la ka aim to de IV line nam khak sum thamme hida ka aim tha de no ni le ga dum discharge to ki hadi pura intake oina kano tong chakhiba sai BLS ki na kan bangam ba se ado khoina healthcare system da kitang kano neglect to bi ba hai tare ko ado patient kan bangam da yamna kano mating pang se sigi BLS ne aina kitang awareness pijaning ba hai tare ko si matang do kaino haida even sigi dinna medical khang ni habilai te ba sigi everyone should know
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯩ ꯐꯥꯎꯕ 12 level adu level college level sidi tamsin yaba mi pumna ma khangba yaba yam nungai je ma'am ado matang sai sida break lo je break ki matung da mo sigi makha ta ba mo ma'am de khangja ni ba wafam kya am le makha ta na lake matang sai sida break am lo je break te gi yam na thuna hanjara ke impact healing mideng ta dun le biu ma'am bo mukana taram nokjeri ngasi ekhoina healing ta khana jarmi ba topic asi BLS haibadi basic life support haiba hiramasi gi matang dani Dr. Makhatana Huzik Dr. Nasmamang da BLS ki kana ba mayam ama haibikre ado ako ay Makhatana khangjaisina hek akoi accident gumba ama hek thokpa matamda mi se hek gyan mangaga ta duna lei matamda akoi normal person amana magi life se support piba yap se kamai na akoi na piba ya page adu ju su khangja hoke siam important no question ne si hangbire ise ko akoi na Manipur gumda ri tuin se thoi ko ai building da gi na tra ka dai height kumba wang mom dai tarakpa adagi kokta sokpa haibdi accident gumba toro wandara taba leiba mi leiga ko sigumba se awang dai tarakpa natraga accident gumba dagi toba gumba se khoi gi cervical injury na ngakta injury ma leiba ko haidi khoi na di udaba manung da di sokpa hai tare khoi gi saruje tek pani khangde phei pani khangde nerves nang bani khangde ama maram mo ra su sokpa se khoi na si khangda ba hai tare aduna sida khoi na khangdana ne hana sok leiba pose khoi na lengthok lengjin to ka amu hena sohal leba aduna khoina ne ningzang idam se khoi head injury guma patient da habdi moidi krai da som do no do khangde da na songak yauni yaw moi khangde ko khata thokpani na adagi kano gumba kitang dolan da gi tarpa gumba kano gumba kitang awang da tarpa leidana siguma se khoina mi wan da haraga su khoina ngakse leng da na bana thang ma matam da ne khoi gi phi ni khangde cover ni khangde amani khangde kano mu kitang happy hoba thang ba se manga ka ko ka pulab yaw thak bi bai di ngak tu thak thak le han da bai tare ko si ga di ngasai kitang sorom ba do akoi gi leng khot pa to ga di hena soksal le ba khoina khangda u da bi da ko aduna khoina thang ba khot pa to ba se akoi di ta aduna le ma mi habdi accident gumba kai gumba se khoina soi du kamaina no khangda imang da khongti ta hi du di khongti khangi da na tana u hoda ba le da na ko natra awang ma de tarak pa gumba se khoina khangda ba da injury le gan ba yawe ba ko ngak da khangda bi da adu goina lengthok lengsing go to ga di hena sok pa le bu do hena mu so hale ba ko aduna sigumba sing se ina yam na emphasize toning ba di khoi gi kokse kitang ain haise ngasai gi do phi adum pot ama phangne ba dum kitang stabilize tong na ba ko akoi gi phi kha bani khangde akoi gi newspaper ni khangde amani khangde to bi ra ka kaw saw phajang bi ni khangde semani khangde akoi gi hospital yo jiba ma pham do adu bhaudi ngak ki saruk se si lengan bi da ba aina kana to bu do adagi over khot pa gum ba pu ma matam da su over khot pa to ra ga su pra khoi lungs changa ga aspirate to ba gai leidana ko adu kitang to na ba ngak se kitang kano to tepi kano to bi bai tare ko pula ko ina non da bi bai tare asai kitang section na to bi tare to he juri mak tu da natra ga su atai gum gi ne ina haris na mu ko adu da na ki ra ga di lembi ro ka su ke su kai de ko adu to ga hospital yo ji bhau de di ngasai gi kano to expression de hena maroi ne sai son ne ngasai gi ngak to ngak len han bi ga no na hai pa do ko gi patient gum se adu hek to gi ga di puji chu pa khoi di accident da gi ma hogala zu hinga ga so khoi di makhun makhum paralyzed to ba khot pa adumai na to gale ba khoi neck injury se yamna sang na ningon da kano lei ba sida khoi di hadi kuina kano le ho ba du hinga ga su aduna sim tang ai emphasize to ko to zani aduga adu atei kano gi oina di de to pa di emergency gi di ai dagi ising da gumba ising do ising ta ba sidi kano to thoni ngasai ising tak pa se hek ta khalo ga di akoi gi seng ha ga di drowning hai se only 2 to 3 minutes ne ba ising makha da lup da sangi se aduna kui lup pa sidi irak na ba sidi tang di wagal li ko wagal su thola do ina ngasai hai ba do hek thola ngasai gi kano to ising le pu thoda ni sim safety hai re ko ina hai ba do isa zu mi zu to wa na do to ga ngasai gi kano to BLS kano to ALS kano do BLS ka sai ho ko chest compression ado adu dum to bitare adu ma di thu na hospital da yo no bo pu bi ba ventilator ke da hapa ga ko kano to bi na ba adu ma di kano timing di matung ille kano drowning gum de habiti drowning gum se habiti morbidity wangal le habiti ya mana mi na khang kan da di kui ra kan na khang bo ga le kudak ta ta i mang da kal ho bu to adu di thu ba ko 10-20 minutes matung ya mo gan mani na
ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯈꯨꯁꯤꯅ ꯁꯣꯔꯁꯤꯗ ꯍꯣꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯏꯟꯍꯦꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯅꯁꯊꯦꯁꯤꯁꯀꯗꯤ ICUꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕꯤꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯏꯟꯍꯦꯂꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯅꯣꯗꯥꯇꯣꯟꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯟꯍꯦꯂꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗ ꯑꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯒꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯋꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯊꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯒꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯩꯅ ꯊꯝꯃꯨ ꯌꯨꯝꯅ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CPRꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯀꯩꯀꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯜꯂꯤꯗꯅ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯒꯜꯂꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯕꯔꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯛ ꯌꯦꯡꯉ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯊꯛ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯤꯍꯨꯟꯗꯣ ꯀꯦꯔꯣꯇꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 10 35 ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯃꯤꯍꯨꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ BLS ꯇꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BLS ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ BLS ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ACLS ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯅꯦꯕ BLS ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯃꯤ ꯑꯍꯩꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ACLS ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯋꯥꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BLS ꯍꯥꯏꯁꯦ BLSꯇꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗꯪ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯀ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ BLS ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ irrespective of profession ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯧꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯥꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯕꯣꯗꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ BLSꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ US ꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯞꯁ ꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ BLSꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ